Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga maastamahod, mga palanggungan ha agama Islam, mga kiyakasihan sin Allah taala amuin masub ha kasabunnalan, madugal iban mabungsi ha kalaungan iban hinang bid'ah. Yari in part 2 sin video na to amuin tungod ha kabtangan hi Mubtadi Ahmad Imbing amo impanaim babawlaw niya sin sifat sin Allah Ta'ala hatasin aras mianahan niya in al-Rahmanu alal arshistawa tinapanim babaw sin sifat sin Allah Ta'ala aras at tinadi manjari hitugila sabab in akidalong na si mga nakauna mga sahabat sin kamatauran tinya nanaim babaw in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napasawa na to ha part 1 sin video na to bayaon in samba kunta amo in haruhulan sin lecture niya tawakan sin sambag niya pangasubo sin nabuktay manghod amo na in pasawan tabiyaon in kabtangan hi Imam Ad-Dhahabi yari na tibutangan panimbabaw sin jat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatasin aras niya tinajawab hakalaw nga ni Mubtadi Ahmad Imbing tungod hakabtangan ni Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Isang pabiyahat to, doon na ito na abang unuin, panayma niya tawakan in explanation niya ha kabtangan ni Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Mabihayaon. Although makawakaw, awan tuod mga kabtangan sa mga ulama, istawa ala al-arsh bidhati. Na-explain ni mga Muslim na kamistam ni Imam Ad-Dhahabi halang kitab niya Al-Ulu. Kung yung maksud nilang pakayan sila, jatsin Allah subhanahu wa ta'ala na na yung bawa arsh. Bukod niya tuloy sin maksud na mong tabi at dokuman timo mo alam pikiran si mga kamata-mataan kamanghuran bihaon ini. Ito hila, jat lang mo sintuhan niya, tutulong niya nagsasama niyang hawaw sin arash. Bukod bihan to. In maksud niya yan, to pagbinig, pagbigda. Pasal hawak ito kimalapin mga Jahmiyah. Mga Jahmiyah. Amo na-influence sila siniitikan, Allah is everywhere lang niya. Allah fi kulli makan. So, palang binig ko managda kay min Allah. Tabi ang takuman, bagus tabi Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala mahasud sila na itikat nila. Sampai intaw palang tuilit yan, nila ganun kami makadin Allah. So, para masamlang, magkontra, tawag ka, mapinig sin mga tao awa, maminukon, mapasko sa ilmu al-aqaidin, perbedaan sin kabtangan sin mga Jahmiyah, sin mga ahlusunnah, nag-iyan in mga ulama na Inna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala al-arsh bidhatihi, datsin Tuhan. Supaya di miki, in maksud itu di miki, maksud Imam Dhahabi lang niya, supaya niya makaprotekkan in pikiran sin mga manusia dan influence sin Jahmiyah. Namun, in Allah niya tak nakatampan. Bukunnya itu pag-isbat biya sinamun biya na-misuse kasi, na-misuse siya ito yung biya. Pero siya na usal na pagkay hamin bubutangan niya ito, apabila siya usalun, nung niya, inda judge si Tuhan na amin niya tutun hawa ko sin arash. Pero, so may kakaingatan yung puon mamuon sinamun, kaptangan si mga ulama, mustawid alal arash, bigati, judge si Tuhan. So, bihat ito magkulang maglabi mga maastay mo na kami Islam India, ikajawab na mga makulang na hati ko paham. Okay na ito. So ito in explanation niya kabtangan ni Imam Ad-Dhahabi mamo na mga master manghod long tiya kabtangan ni Ahmad Imbilong niya amo in dito siya man jarito gila tinajat sintuhan in ito hata ananim babaha arash sin Allah Ta'ala sambil pialebehan niya pahatin niya bialong na sin akida si mga
tawakan pamong itikad si mga kabataan biyayaon muna tinjat sintuhan na tasin aras sa samayang tinahabaw sin aras. Tidak mga kabtang ini palabi ba ini? Palabi niya amuin mag-itikad kaw injat sin Allah Ta'ala atasin aras na piyalabihan niya mo nagsasamayang. Lawa alam mo how niya diong ug in kabtangan nagsasamayang ini. Abos in again niya tinya Imam Zahabi imaksud explain ni Imam Zahabi at imaksud lang na rin dito pagpinig pagbidda sin akida sin ahlus sunnah iwan sin ini mga Jahmiyah ang nag-iitika din Allah Ta'ala katantampat tinalang na pag-protect din ha ini influence in mga Jahmiyah na kaunat to supaya kaprotikan. So bang tatali-talion in kabtangan ini naduain kaw si mga ulama mangta atud-aturon ta kan dungog-dungawon imbis Ahmad Imbing then na part 1 pa part 2 ini tinay mga ulama nagbayta sipat sintuhan iban aulong din ang mga kaibanan ini tumpukan mga ulama nagbayta jat sintuhan mura ko man nag-itikad ini jat sintuhan bukulong na biyahat to atin niti pagpinig sadya ni piangon tara akida si mga Jahmiyah intuhan na katantampat buwas ba na misuse long na in naman kaul si mga ulama tinawang ta bisaraho ng kanayang ko title hatasi o nanayang babaw in sipat nanayang babaw in jat hati niya siyara ang pabukunda at tinilang ti mga ulama imyan na may nanayimbawa injat sin Allah Ta'ala langog-langog. Sali ko man dyan mag-itikad detwin jat sin Tuhan na tasin aras. Awas mang tasab dungog-dungogon in hangkan na may ti mga ulama simbiya ini at tinapianguntara nila haakira sin Jahmiyah in Tuhan na katantampat na hamaksud si mga ulama hangkan na sila nagtukila patan nila simbijati sa babo ko na to kabtangan langog-langog amo inuir umaanan niya ko na to kabtangan langog-langog iba manunjok in kabtangan nila ini tinasimulang hakamatauran sa bangin akida sambatan ni Ahmad Imbing akida si mga sahabat si mga tabi ni magkamatauran tinasipat in nanayimbabaw po sim akida sim mga kaulamaan kaibanan ini jatsin Tuhan na naimbabaw at simulang sila akida sim kamatauran alhasil mga nakakida ba ini sulang akida sim mga sahabat amang madungog-dungogon ingkab tangan ni Ahmad Imbing ala kulli hal masambiat tumatto kita pagkauli Imam Ad-Dhahabi pagkaamat timba mga explain niya bang munal da kain explanation ni Ahmad Imbing atawa kan dia kang niya sabi Imam Ad-Dhahabi rahimahullah amatin explain na ito biyaon. Biyaon niya rin na ito kaya bakan in kauli Imam Ad-Dhahabi Al-Ulu kitab din siya buti Ahmad Imbing yan yung page niya 1291 hambok page niya rin nambukin hambok page ini kaya siya buti Imam Dhahabi in kauli Imam Ibn Zaid Al-Qayrawani nung nakala al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid المغربي شيخ المالكية في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام تنامن قوله إمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رسالة نيا لأنه وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه تنيا sebenarnya tudlong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tasin aras niya mahabasar sinjat niya dan Imam Abu Zaid Al-Qayrawani tiyugila niya injat sin Allah Ta'ala ta'asin aras mahabassar wa annahu fi kulli makanin bi'ilmihi iban sa bunat ud insya Allah hakatan tempat in ilmu niya nakasasakop at ining pagtukila din di Imam Abu Zaid Al-Qayrawani mang tadunon hakauli Ahmad Imbing at inipagpinig siya sa di mo man jari ti karon sa
Sinagi niya to sambil pialabihan niya nagsasamayang. Tinya wayroon kimudan yung pag-usal. Salong ta, okay, talusun ta na lang. Wakad takaddama mislu hadil ibara an Abi Ja'far ibn Abi Shaybah wa Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Tinya sabot ini na kauna. Dan sinini kaul hi Abu Ja'far ibn Abi Shaybah iban hi Uthman ad-Darimi. Ibn Sa'id ad-Darimi. كذلك أطلق يحيى ابن عمار وائد سجستان في رسالته demikian يحيى ابن عمار sebutnya risalahnya والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في كتاب الإبانة demikian أبو نصر kitabnya إبانة فإنه قال tinasubunal to di Abu Nasr al-Wa'ili namo siya lang وأئمتنا كالثوري ومالك وحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. Tinasabon natin lang na kaimaman na mo kan Imam Al-Thawri, Imam Malik, Hamadain, Hamad ibn Salam, Ibn Hamad ibn Zaid, Ibn Uyayna, Ibn Mubarak, Fudail ibn Iyad, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh atau Ishaq ibn Rahaway. Yung sila kata na itipak kasabol natin Allah subhanahu wa ta'ala tasin aras niya, sindat niya, iban sabol natin din ilmu lilang niyan, si masako pakataan tampat. At niya matampal din di mga aimma, dakula. Initikad nila in Allah in zat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna inna na imbabaw, atasin aras. Nawang tahiroon hakab tanga ni Ahmad Ibn part 1 ang tinasipat sin Allah Ta'ala inna na imbabaw. Tini mga ulama ini sulang. Wakadhalik atlak Ibn Abdul Bar kama sayati demikian itlak sahih Imam Ibn Abdul Bar wakadha ibaratu Syekh al-Islam Abi Ismail al-Ansari demikian ibarat lang hi Syekh al-Islam أبو إسماعيل الأنصاري فإنه قال وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. Tinasabutha ini kehadis-hadisan mga kabar. Sabi natin Allah Ta'ala hataas langit niya hikapitu hataasin aras niya injat niya binapsi bidatihi sibuda. Wakada kala Abul Hasan Al-Qarji Al-Syafi'i fi tilkal qasidah. Demikian ni Abul Hasan Al-Qarji Asy-Syafi'i. Aqaiduhum anna al-ilah bidatihi ala arsihi ma'a ilmihi bi-ghawaibiyati. Dan akidah nila si mga ahlus sunnah wal jamaah nasabot na. So natudlong na Allah tinan ilah in Tuhan na bidatihi at tinajat niya ala arsi hatasin aras niya ma'a ilmihi bil-ghawaib salta lang tabian in ilmu niya nakasasako pa mga ghaib at niya mga akatan makan katan tampat. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن صلاح هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. Doon hay nilong newe mun kasida ini kaya sulat long newe na khat panulat sulati Allama Taqiyuddin ibn Salah tinin aki Allama Taqiyuddin ibn Salah tinin akida nilang mun akida sin ahlus sunnah wal iban ashabul hadith. Matarang na in akida to sin ahlus sunnah ashabul hadith amunain panayin babawasin jatsin Allah Ta'ala taasin aras bukong biasin kauli Ahmad Imbing ala kullalin ito kasambungan na ito part 1 wakada atlaka hadhihi labza Ahmad ibn Thabit at Turuq al-Hafiz demikian na itlak niya Raisa o iban hi Sheikh Abdul Qadir al-Jili ang kayaban Abdul Qadir al-Jailani wal Mufti Abdul Aziz al-Kuhaiti wa Taifah iban ni Mufti Abdul Aziz al-Kuhaiti iban kayaban tumpukan wallahu ta'ala khaliqu kulli syai'in bidatihi wa mudabbirul khalaiq bidatihi bila mu'inin aw ma'in wala muwazir. Allah ta'ala sa nagpapanjar kataan uno sinjat niya iban sa intag amulahi sin katampi panjar sinjat niya hawayroon timabangkan niya. Namayari ng kabtangan ni Imam Zahabi ang piyagmatik-matikan ni Ahmad Imbing
وين لون وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش. Tinay maksud di Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, basi mga ulama na sabot na to ini, mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, mga imam dakula, na mataod sila ini. Supaya lang na mapinig, kurek isab, supaya mapinig, in kauna sin Allah Ta'ala, tinamo si masalta kato, iban sin kauna sin Allah Ta'ala, hatasin aras niya. Tinamo ini maksud. Sabot na sabi Ahmad Imbing kaya na, sumakawa, ini mataod impalapin niya. Tamikyan, mayroon na kibutan ng pagyos. Yani sa kaula-ula, ingkabtangan si mga ulama ini, mga mubi tali-talion, ini dungo ko rin Besar Ahmad Imbing Katan. Tinay mga ulama ini, mga liaptik sa Jawa singkabtangan nila sa Werunda Maana. Tinay mga mamapinig na. Sabi ko man jari ang magtukila tuod. Tinajatsin Allah Ta'ala inito at asin aras. Tinay mga kabtangan nila, mga langog-langog. Kanilang siyara, ini jat niya ram pabukunda. Biat yung mga kuan. Maksud. Na fahuwa kama qalu ma'ana bil ilmi wa annahu 'ala al-arshi kama a'lamana haythu yaqul ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa. Tiyamat yung maksud si mga ulama. Yan. Kiniya Allah subhanahu wa ta'ala, in ilmu niya, ma'ana bil ilm, nasakop kita sin Allah Ta'ala sa tasin ilmu niya, adapun in siya, ito atasin aras. Jatin Allah Ta'ala atasin aras. Balang na si kiyaweta niya kato, palaman ni ar-Rahmanu alal arsi istawa. Us amoy ni maksud di Imam Zahabi lang na wakad talaffaza bil kalimatil madhkura jama'atun min al-ulama kama qaddamna. Kaya pamunglo na si mga tumpukan si mga ulama, in kabtangan mambidatihi, bialang na sin nasabot na ito na kauna, wa bila rayb anna fudul al-kalami tarkuhu min husnil Islam. Amoy ni maksud hi Imam Zahabi. Wala na idrak Ahmad Imbing. Sabi na makahati na ka makaulong-ulong mano siya ini bang magbasa kitab na di ba pagkahatihan di pagkahatihan. Inaki Imam Zahabi wa bila raybin anna fudul al-kalam tarkuhu min husnil Islam. Wero lang naman pagduarwa, wero pagsaksak in bisara labi, in bisara maglabi, tinamang mo siya tinggalan din ang mga hikarayaw sin pagka-Islam, pagka-Muslim sinambukmano siya. Unin bisara labi, Imam Zahabi wala siya nag-ingkar sin ini panayimbabaw sin judge in Allah Ta'ala tasin aras. Wala siya nag-ingkar. So magawain, explain ni Rendi, in tinggalan mo in labi, at tinaingkabayan ni Imam Zahabi ni, amo in tumubdub na sadya, amo in wa annahu ta'ala fawqa arshihi. Tawa in Allah Ta'ala fawqa al-arsh, tawa kan al-arsh istawa. Amo dyan tingkabayan ni Imam Zahabi, bang uning kaya itlak si mga salap, na tumubtob na dyan dito. Adapon in pagpalabis in bidatihi, inatod na siya mabaya. Buat malain kan imaksud sin pag istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala tasin aras, ang muratin maksud Imam Zahabi. Tina mga salapus salih, wala na sila nagpalabisin bidatihi. Na lang niya, Allah ta'ala fawqa al-arsh. Tawakan ala al-arsh istawa. Wala nila na sugpatan sin bidatihi. Kaya si maalum na ito. Kaya na sinasabot na to, in sila, tigad nila hakikatan bukun majazan. So yung mga ulama ini, butangan nila bidati, pagka yung mga Jahmiya, o mga salapin Ahmad Imbing ini mag-ingkar sila si panayimbabaw sin Allah Ta'ala. So, piyatampal nila bang unim maksud si mga salap ang kanasugbatan nila bidatihi. Yung matim maksud Imam Zahabi. So, sumukwa, maksud si mga ulama. Sumukwa Imam Zahabi, lang niya in pudulol kalam, tinambiak palabiat to, bang mo siya tinggal, labi abdal. Labi abdal, yung dumunan dyan hanas si mga ulama on focal arsh. Sa murid na sugbatan bidati, basi maalum na yan to. So, matim maksud Imam Zahabi, rahimahullah, pag ini-explain niya sin ini. Bukong biyasin, lagi Ahmad Imbing. Sabang mo, kung ano nin Mr. Ahmad Imbing, biya tuwing ko, ano, at ini
bis ra sadya si mga ulama ini mga di mo raman jari ini pahamon marayaw sin tina ini tiugela in Allah subhanahu wa ta'ala hatasin aras niya. Abiyan. La kulli hal in akidah sin ahlus sunnah wal jamaah mag-i'tikad kita in Allah ta'ala ini zat na naimbawaw ha aras sumakuha impanaimbawaw na ko biasin panaimbawaw si mga makhluk tinewala siya min ghairi mumas min ghairu mumasillahu tinewala siya si magid iwan wala siya naglugal wala siya timampat biasin mga subhatin da Ahmad Imbing kadalang na bainon min khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala wala siya simugpat ha mga ini piapanjari ni wala siya simugpat ha aras niya wala sa limugal doon na aras iba si paglugal si piapanjari niya hasya lillah bukong biatin akida si mga ahlus sunnah wal jamaah sumuga na yung mga mano siya magpalabi biyan mangkaw mag-itigan si biya ini yanong ko mujassima yanong ko musabbiha may nakandah madimbing ini sa minagpalabi si mga nagsasamayang mahuli mga tayo manghod agama Islam tubdub na dyan kita rito al-muhim na patarang taing kauli Imam Dhahabi murah-murahan matod pa video na to susungon insyaallah ta'ala. So, din dinadya, mamaid na ko kanyo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.